Colin McCann, he orite a pōpō, ahakoa tōna rereke I tēnei. I te tau 1972, I kōrero a Colin McCann mo tētahi wā, I aia e hanga ana I he orite a pōpō, ahakoa tōna rereke I tēnei. He mea whakarapa tēnei I te mea ahakoa te aha. Kāore I haere I te tika, nā I takariri haere ahau, ko I nā te putanga o te āhua tamariki o ngā kai peita. E makai e au te katoa o tēnei kēne peita pango ki te papatuhi. Kātahi au ka whakahauhia te whakāhua mai te paru. I waihanga hia, he orite a pōpō ahakoa tōna rereke I tēnei, I tētahi wā whaihua a McCann, I muri mai I tāna haerenga ki Amerika I te tau 1958. Nike atu I te ono te kau ngā whare pupuri taonga me ngā whare pupuri toi ono te kau, I toroa e McCann I ngā marama e whā o tāna haerenga. I taua haerenga tonu I kitea kanuhi atu ia I ngā mahi a ngā tohunga toi waitara hau o Amerika, pērā I a Mark Rothko, rāua ko Willem de Kooning. A nā wēnei I awe a ia I ngā tikanga peita hau. Kei roto I, he orite a pōpō ahakoa tōna rereke I tēnei, I whakamāmahia te āhua o te whenua ki ngā wāhanga e whā. Ko tētahi rangi kiko, ko tētahi pai maunga pauri, ko tētahi wāhi kiwi e āhua ana I te wai me tētahi wāhi pauri ōmua. I tāna whakamātautau ki te whakauru atu I te āhua kākano ki tāna mahi, I rana atu a McCann I te kirikiri ki te peita pauri. Kei te taha ōrunga I te whakāhua I te kohunga Māui, tētahi rākau hōkai e ruku atu ana I te whakāhua, anō nei ko te mea anake e ore ana I tēnei whakāhua āio. Tērā pia ka kitea mai he rākau tohu, he mea whakatuma, he wāhanga no tētahi rīpika rānei. Kia mahara I tātou, kore rawa te rīpikatanga e tawhiti atu I ngā mahi a McCann. I timata McCann ki te whakauru atu I ngā kupu ki tāna mahi I ngā tau o 1940. He mahanga wā I whakamahi ia I ngā kupu mai te paipera, I ngā mahi a ngā kaitito o Aotearoa, I ngā āhuatanga Māori rānei, ko te whakaaro nei ko ngā kupu I whakairohia ki ana mahi no nāke. I whakātu hia he orite a pōpō ahakoa tōna rereke I tēnei I tētahi whakakitenga o ana mahi ki Gallery 91 ki o tautahi I te tau 1959. I toko ake te whakaaro I tētahi rōpū I ārahia I te kaitiaki pukapuka taone o tautahi a Ron O'Reilly ki te rapu moni ki te hoko I te whakāhua kia tāpiri atu ai ki te kohinga toi o te taone. Ahakoa ngā tohinga a te kai whakahaere o te gallery me te kaha whakahe o tētahi o ngā mema kaunihera o te taone, nāwai I whakaurua te mahi nei ki roto I te puna o Waifetu I te tau 1962. A, I nāia nei, koina tētahi wāhanga o te kohinga a McCann ki te kohinga matua e raupiti ana.